Okay, nenda kukulikania ndasi ama ya astromedia ni after 2 weeks ukate ukakurege mothe tone ukiri gogona yani kuma kwa baraka smiles turakunegera mukije mweru natoka kurora magego alafu akoro ndio hikite tasukura akoro muhiku turakunegera yeri sorry akoro ndio hikanetie tasukura turakunegera yeri thank you ndio ndio hikite kama Didn't you alipotoa karanja George karanja wetu George ule ya kuhe mko ikomia miti ego kana kama ruhusu ni hali ya ndio kwa audition sawa ya kuhe mko ikomia miti na ego ya kama utimolero wewe Asante sana. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good and all the time. Newega nĩ ndwa mweke ũndambeo nĩ njĩtagwo Mary Nyawĩra Karĩmi Kĩgũcwa na Mwathani nĩ mũhonokia wa muoyo wakwa. Tũkire na my friend etagwo Lisa arobana ndarũgamia mũkĩithie. Tumete ACK Kirinyaga na tukite guku na gitio kinene muno kia nĩ tondũ nĩ kũririkana in 2003 nĩ twatungataga kanitha wĩtagwo ACK St. Thomas Cathedral na nĩ okaga gũtũkũnjĩria under the home care fellowship na rĩu kuma ihinda rĩu tũtũrĩte tũrĩ o ndũmũ na rĩu nĩtugire nĩ tũgũka nĩgetha tũsupport akĩrwo nyũmba o tũkĩmwĩraga you are an encouragement to us, you are an encouragement to me. Bless all and God bless you. Tara mutumia ulilikaniria tulimadi ya kanitha na nema akurehera 35,000. Alice wakuma kanitha itu wa PCA akayoro na akania 15,000 kama vile thank you Alice kama na wadi kuma tu tebesa kama na kama mimi vitu tunaenda mono na walimu noisikie tumuhorera rohere na mwenyuge kwenda hata mwana wetu kutoroka James onake tumuhorera rohere ndio ndani takana toroka James wewe si mauma kana wewe no tuone bishop JJ mundu kerete miaka 20 inine mauma na kamundo kakinyete tu ndisiana sia mauma ukiukaha ujire wewe wa Yule da agani aitu othe aria mego ukai na hate. Kutumia oyo. Elizabeth ni akuhe shiringi 20,000. Tumuhurira wewe. Thank you. Pastor Naomi waeza TV na kenya akuhe shiringi 11,000. Tumuhurira wewe. Committee irabangaga uhoro uyu committee ndio mwego ko ada committee ko kaigoro committee ni matuhe giri kanare mwe 100,000 kama hodero Bishop while him church na kenya ko 10,000 Eka itu dia kawan, itu pun ada di mana
Maria Toko. Ini tidak mau. Nake mundu mwefukanele wakagalu nake atuhe 10,000 tumuhulira kule jamba tuas onake nyatuhe 10,000 tumuhulira kule. Madani ya gosho andi kana Josi kanene ne hatamuno ya doje tawa Josi majiro na ani ni murata wakwa hede ya malu beturi malu na ani de university gageraga hake hari paro ne waje koragira raji kukia tati ani ni mutana muno ala mutamu ye wire tugo ari mutana muno na ne kawo to mujeria kutugizo etawa mabe apae ya be igataga na nie dana ani na siana sia padamu nenda mo introduce ko by children hena bibi na beja mekwa mtoto na chiko na daso kira kuona kati ate wachiko ni mugeni bagiteyo wa ekite status yana ni murageni bagiteyo wa na nikio muthenya wa muthi wachiko danoka todo arane na exam Monday akoragwo university na bibi ni wayo na ka university ko marakagana na brother yake okay na ni ndega no kukana nitaenda bado makikateria wero ria matitagari nina nige muthibi wa miguda asabe agekoroke yake pia ni twenda gucokio Gikobe nie ni gucibirutira wira free igerere ate haria muraka kona ndikamuhorwo ndogerere haria muheo wira haria niwe miguda ĩyo ati aratonyitithania ithuothe tũkeko hana moro na kila kitu kũu thĩinĩ na niĩ ndutaga wĩra na thirikari ya ng'ombe ta Kang'ata rũi nĩtugaga kũrĩa Mũrang'a tũraka nĩ gwaka Mũrang'a na Kang'ata twake Mũrang'a na Kang'ata na tondũ Kang'ata nĩ mũtana nĩkĩo itangĩigua titi ona ndĩ mũndũ wa thirikari ngĩrũgama mbere kuga atĩ nĩ tũra-support Ann na ciana ciakwa cioka gũ-support Ann ona niĩ ngoka kũmũ-support hamwe koguo Ngai amũrathime mũno. Bibi nĩaregire kũnjĩra nĩkĩ maneanire na mwana wa nyina atĩ tondũ atumia nĩtugaga icio nĩ nyingĩ rĩu koguo rĩ bibi no kuga nĩkĩ na naitha atĩ no gwĩkĩra thimũ-inĩ koguo rĩ says in the next Kikuyu, I have something for now, and I would like to give it to her to report. Haya tuweka pembeni. Pepe za haraka. Ainio the muharagaria nagaria gitio tugitio tucoka tuithio hindi mwe. Atiko joroge. Nabe twakeni uha. Pema pepi la yake. Na mugani witu wange tio witu Francis Kahura au Leoni. Okay. Olive. Na nejokire na my cousin Ann. Just video yote ama tukikana atata yake. Sawa. Ndio yake mane pesa kutoka wa time ni ngapi? Ya vitu ya tuna. Wow, na mato he 50,000 kama kodera kodera. Nyoke wogiliye mwe. Ona kesho nyoke na giliye mwe safari to 2,000. Sasa. My name is Prisha Zambare. I'm 11 years old. I'm a model. I am in Syria. I'm a child ambassador, a charity ambassador. I am the director of Mari Talent Academy. I am the CEO and founder of Mari Joy Foundation. So, I'm happy to be here, and by the way, I always watch you when you're live. Wow. And then, You follow me? yes. Oh, okay. And then I came here to support Ann. Mom knows you, but we don't know you. Mom yesterday told me, by the way, there is an event about that friend I told you. Then I told her to tell me about you. She told me the whole story, and then I decided to come.
and you are here. And you are 11 years old. Starting beside a man who is approaching 40 years old. Sharing the mic and podium with that man. So, when we speak, my foundation has different projects such as promoting education in rural areas where we donate school uniform and renting materials. We also go and pad the girls for mashinani. I also visit the children's home. Actually, I'm a volunteer at two homes, Ongata Special Home and Nametukira. Nametukira, they are HIV positive, and Ongata, they have severe cerebral palsy. The other one is I go to the elderlies to give them clothing and food, and thank you. Thank you so much. Thank you for nafasi ya kuwashogo no kuhitia. Taipo mawira mali ambayo kana utakena vyaka iko minemwe. No mwe ni mawira tumakuta india society. Kaona hiyo ndio wewe. Thank you so much. Tunapenda sana ndio kufanya kazi ngumu. Na mama yake ametoa ngapi? Kama wewe. Wow. Akaileta kwa kama foundation yako. Ni maana 10,000. Kama wewe. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naitwa Apostle Esther kutoka Mount Sinai Prayer Center. Nimekuwa na huyu msichana wangu Andu karaoke every time tukiomba. Aniliakitara. Na koko lioka Prayer Center itakuwa Mount Sinai kuri amakoyo. Mwana nje sorogoso. Pastorina ndio ogere haani koto twaka nyobeno ya Andu. Mwana nje sorogoso. Timwele kwa ina leko yina gano yogetu. Nigenda to present Mount Sinai mega nidatu magirida to madanje sorogoswa na dena giri ketiro ni Mr. Wonderful Zion Mount Sinai Prayer Center about 15,000 na nidatu magirida to pedi 18,000 na pastorina nero kakodi magaria ayabaitimu na timu ilo nero kakumagaria sio niko minakeda mchini mawele nero ekani omeko ihila dia Mount Sinai ndio weyo 20 21 amen. Wengine kuna wale tumekaa pale. Amen, tumewafunika. Mungu awabariki sana. Thank you. Ili tiende sio leo kafagara na tuanze kuona kama ya kafagara kuida tu ugaje kono ya mundu wa nini. Ni sawa. Wenda kusabura hapo ya kama moyo ugatembea kule Mount Sinai. Asante. Ukapagara. Agenyote ketinoka imureka leo muno. Madani Rogoso. Amen. Nisema Elizabeth. Ano akaruki namo bengi tena muno tikito bwe ayi mutikahore ninaka yashindetwa kumbada tikije mwadani. Wene kona YouTube ni adege mona kana kunyo beginya wareno but rakora ne tikito kufine yokore witone nyere uwo ni betanyere na nyere ubode na ndirashoka none ndwa wendo wa mwana witone dorite jana ngagenge kabegare ndega negoka ndori wagene ndaikirie pesa kufine ishoka kioria tere ufweno ne ama kana ne ngesia mai geikara ubona getiganiria but kiroko ndaigwa wagojiri anirira netoroka gukotono washenjiri okuru whatever dabu ari umego yoka nigenda jokanirie ngatho kwi Ngai hamwe na inyuĩ na nenda ongerera mbeca ingĩ urutete kunakuta 20,000 ingĩ tana gwĩkĩrwo ciro ingĩ but nĩndongerera 18. I am from Nyeri na kuma wanyere ni atarekire mirongo ĩrĩ kũhũrĩra igũrũ and I have my grandchildren here with me. This is something. Praise God. Amen. My name is Michelle. I have lived in China for 6 years. I just came back on August 7th. I am going back soon, and I'm here escorting my grandmother. Adakuna mundu kukolia kidogo hapo. Mundu
Bukan lagi kurang. Kuat yang jodoh. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No, we're already going to know they go support. Anda tu yang kita berubat tu, mesti mukanya berbeza. Ini kenapa berbeza? Kalau di kuera, mesti biasa. Aku dah berubat aku mau berubat, mau berbeza ni. Nanti aku hendak kita berubat, mau berbeza. Mami kuat. Ayah kini mesti kuat dan bukan lagi bisa. Kalau macam itu ada aduh, ada baru. Mafiu na bero kire nige da tore ki aduode kwaja mweno ole to ko bere mweno ole to ka mai na guru to ka mai ko kire be na kioka to mai ko gure ke mo do ye ayo de to ka mai na guru oke ma hore ko de hore ya to ya ro de ka ma do ka ka ona ko ni ma na ta ma ko ne ko bra ni o ka yi to ko mweno ole o de o mai ona ko ko le ke da ko yi ona ko ne di moine o ka o do ni e ona ito dayo okay ego o ka mo na ni to na o kira na o yi okay gai tama mai ko ma ge mo ita na ma tiro ga ma aya ko kete ni ke wa mo de ro he ona ko to he de ti yo o di he na a ko ti re de na mo de ho de ti yo de na kono vela ya wadire o tabaka mano le kwa heteria lo mwenye de kwa heteria ni katoro ono ko koka muti jogere ni tete ide ede okari na ko tire moto gari no pesa de noya mo no ya wode kama ya kada mo ide da o ke de de to ni yeni mam ya kuita hata kama tire moto kwa ile moto okera ye diho ti apoki dio kudu amana kwa dika wa ya no tibi kwa da oda de kile no tibuga kwa da tibuga kija demo ba ya mo di nivel mo di ko le ro era bem pesa enyo ni ko lele na ana pa mwana wa boka ma viu mo ti boni ona tina ni ka ko mo ne wa de ka ha be o kire ko ko iga eto di my brother eto di yeni na ni mo ko te ke de mo ko tire mo do ko iga ha ya kira ona yire ukira hapa ule roki oka ona kono tuma ndio ndio kumuiga ikite ngo ni muiga katika muone tika muone oka ule dia na one gerete tarasa wajiko ane kumweleza bora huko mwe 100,000 mtu mhorere shiriki kirigana mwe nyogero ngere ndogere tano sana nyogero ngere era sana nyogero ndika ndogere tano nuno sawa thank you ngeni to mradi haya oka Margaret Murego nake oyo waja asi kwa lile peki no kana siri 100,000 tomo hodero wewe oka kama mfano na kwa hiyo ukamro haya kwa hiyo kama ndio yuke ndio oka
Taraba, Virginia, Nake Atuhe, Shiriki Giriganegi, 38,000. Shiriki in that age. Thank you so much. Now you get it all. You get it all. Gigi. Oh, Gigi. Now get it all. Gigi. Wow. Okay. Amen. Thank you. Virginia, no get it all. Gigi. Elizabeth Newton. Elizabeth Newton, alamu mgeni wa Andu, na Kenya tuhe 20,000. Kama wewe. Na kama mgeni wake, atokera 3,000. Asante. Mamu aona atokera 3,000. Asante. Haya, ukai. Eke tukio huko. Huko utina maono maiki. Sasa. Nene yoko na lele. Tubire. Torone kwa katoraka. Tukwa kwa. Wewe naka ni watu wako nenda kwa wakali ni wale ili kwa kule kwa muoroto. FM bena kiheto. Na ni hapo he. Shiriki igiri kama tumo hoda wewe kama James 2,000. Faith Kenya 1,000. But only 2,000. Okay, mama. Yes. Okay, that's Virginia. She got Shiriki, God bless you. Mana kaya kurang mwana kama mtumio wewe. Weta kwa mroko wale tuko. Anatumia Mungu wa Makiri 5. God bless you. Tuko shiriki mara 5. God bless you. Tukane dama waje aliyekiri mwe. Johnson 1,000. Joseph 500. Tukane Aya picha ndio leo tukandele. Unuri wakati kwa yale Gikobe. Gikobe. Na kama mtu mnyaki na Giri kasi wonderful. Ndio tukandele. Tukapanda na matano. Shei wa Giko 2,000. Esta cuestión, algo que vamos a es italiano. Thank you so much. Virginia from Maranatha. Walking around Virginia 1,000. Hi. Nene yuko kweli
tukatwale na maiki hawa ni hapa nayo ndio watu magakule oraishi kulira turana moga itagete kamera bawa nanya to have 3000 to mo hodera herwega tukamani ko moka ya kama kwa idea tu boda wiki kwa kutoka tu ine toke joe pesa sia na to ingira wiki to ine vija to vija kona be aki game very good. Anaitwa Gikobe Nelson Wailaka. Kampuni yako inaitwa Nelson Africa Building Consultants. I'm the one who gave her the drawings for free. Wow. They are ready. She has them. And I wish her all the best. Wow. I have my friend here, Nancy. I'm gonna say hi to her. God is good All the time. and all the time. God is good. It's a Nancy Wairimu, me and my friend. Get a call, get 3,000. Ada tu masih dikira satu orang. And all the best to them. Asante. Huyo ndio kwa kuwasomea watu huu. Na kutile kulia. Na mundu wa kusomea kwa nyali hagogoro. Toma horero hilo. Mtuma 5,000. Kwa na hiyo moja ndio ndio kuni. Okay, kwa kana katoka kilikenda. Toka horero hilo. Tuko hiyo ndio toine na utile kule tuko ina oka Murega, idia unaigoro. Asante sana. Yangu kai. Isaka wakarete wateithie ana kaingiri murata wakwa muno na tukoretwo nake egathabari gaka gothe na ndamwire muthenya wa umuthi nituguka niguo tumunyitire mbaru na tumusupport. Thank you so much nĩ ũndũ wa guka koragwo ceceni ya Muoroto FM tukoragwo na kĩhenjo original kana bazoo kongetagwo kĩhiki na kĩhiki gĩkoragwo gĩcoco kuma thaa ya thaa mũgwanja thĩinĩ wa Giki na Keke. Asante sana, God bless you. Francis Kahura. Na mwende ni wale kwa kwanza mmoja. Kama Francis Kahura yeye na Kristo wake ni kuonokia. Na hadi ni murata wa miaka mingi wanalete hiki ile ile na roho inabe Asante sana Francis. Na leo hii kitu wetu. Ndio wengine. Nansikia aliye na demono kujiso ni mwathani ithuĩ nĩ ithuĩ acio waigua Bishop JJ auga nĩ ithuĩ mau na ici cina thutha nĩ ciana cia mau tondũ haha ndigwĩciria he mũndũ ũkinyĩtie ũhĩtũkĩtie mĩaka 20 ũinini rĩu koguo ithuĩ nĩ ithuĩ mau nĩ ithuĩ twahũrire ithe na Bishop nĩ aririkana nĩ twathiaga harĩa Uhuru Park tũgatinda tũkomete na nda twathiaga tũgatinda tũkomete na nda na ani akoragwo ho onake nĩ mau tũgatinda tũkomete na nda tũkĩrana ona ti tũkĩhoya tũkĩrana twarathaga tũkera Ngai atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ twatĩkĩra gũthiĩ tũtarĩ iratũ na nĩ
twatekera kuhingirwo manyumba no aini aria makarenga thutha witu kaitũ kanareke magerere maũndũ maya matigacafa ũrĩa tũracafa na nĩ Ngai nĩ ahingirie na nĩ tũkenaga tuona mwanake kana mũirĩtu mũnini kana mũini mwerũ oka aina succeed tũtikoragwo na ũru nĩ tũmenyaga mahoya maitũ Ngai witũ nĩ amaiguire rĩu ndĩna mũmaumau ũngĩ haha nake nĩ mũmaumau matukũ macio ma tene akoragwo gũkũ na nĩ mũini etagwo Veronica na thaa ici akoragwo South Africa rĩu tũrakĩrana tũgĩcemanie gũkũ nĩgetha tũkĩrũgame na mũmaumau witũ na niĩ ndĩrakĩmwĩra nĩ ngũka nĩgetha tũcemanie gũkũ. Rĩu Veronica niĩ nĩ niĩ ngũmũingĩrĩria Mwathani Jesu arogocwo ndeithai ũguo amen. Niĩ nĩ mwendetwo Veronica njĩtagwo Veronica Ngugi na nĩ nyendete Jesu mũno nĩ tondũ wa kũnyenda nĩ anjiguĩrĩire tha o ũguo ndariĩ rĩngĩ matangĩnjiguĩrĩire tha kana matangĩnjiguĩra tha ona rĩu na ndindakũiguĩrwo tha nĩ mũndũ anyway tondũ Jesu nĩ anyendete. Mwathani Jesu arogocwo. Makiri and Kariuki, I don't know what I can say about them because we have come from far. Leo tiwa wote igwa tumakiga ate tumkanete na nikarora fari. Anito ya ile morongaro. Tukatie mission nao. Na Makiri and in fact they're the ones who inspired me to be a musician. Thank you. They have been my friends since then. Makenyiterera Dina kasetia kwa makenyiterera makenyonyore guthiaga and those days kuona mundu wa kunyita guoko kwera hathia ona it was very difficult no manyitire na makenyita wega na tukiuta rũrũngũ rwarĩ rũthaka mũno na nĩtũcokire tũkĩũra no for a long time ana tiene miaka igana me I just disappeared na ya soka tulithania hĩndĩ na hĩndĩ ĩrĩa niagũrire thimũ akĩnjĩra no nyende gwatuka mwĩrĩ kwa gĩtĩo. You know, I got so touched tondũ he hĩndĩ nderoreire nyamũ yani akĩkwo interview and that time I was very sick also tondũ nĩ ndagĩire na accident. Okay, by the way I'm a disabled person ndiconokaga nĩ kuga ũguo tondũ nĩ ndĩyendete. I am a disabled person but 2019 nĩ ndarĩ gũkũ no ndacoka South Africa ngĩgĩa na accident the same side that I'm disabled. Kiuneka hiko nĩ ũgĩ na macuma na kũthĩinĩ na guoko gũkũ. But then I thank God, hĩndĩ ĩyo nĩguo ndonire anyake interview ndĩmũheke interview ndĩmũrwaru mũno na ngĩrĩra mũno kiuga Ngai wa muoyo tũrĩa ũtũũraga muoyo. Ngai ũngĩkandũria thĩna ũgatũma tutuonane nani na nyone na anine maitho makwa nĩgetha njĩtĩkie kana ũndũ ndona nĩguo. You know, I cried tears of pain. But I thank God afterwards. I don't know how we got communicated. I mean, we got into contact nake munyita na tukĩjĩkwaranĩria nake na akĩnjĩra nĩenda ndĩmwĩrĩ wake wa gĩtĩo. So I had to come all the way from South Africa na nĩgetha tũkĩnjĩra support. I have wired my money to her and the 80s. Ake Veronica witũ nĩ atũhete ciringi ngiri igana rĩmwe. Ciringi ngiri igana rĩmwe anekĩrĩrio nĩ Nancy na ngiri magana matano. Kũhũrĩra wĩra rĩu rĩ mũkũina inyuothe rĩu DJ ũkamaina igũrũ ũkamaina igũrũ. Oh,
Thank you.
kita hapa kina kisonoka. Mereka kayak begini tuh rumah, ibu pun dekat tali, semua orang benda pun. Praise God. Praise God again. Okay, kama niko hapa tutakuwa tunapenda, kusema na yakore wake Makiri every Thursday. Watu na sara yao ile kinyana mwana every Sunday kwa muragoro kuma demo ya roshime Neko na kuleka kitu yao. Eti kweli. Okay.